Meghalaya State Council of Supply and Contractor Welfare Association. DKI ka benta ka bangi khat ni WRP sia kani ka benta kalong ba ngin pensai ngin pensuthu DKI ka jengmut kani ka association ka bangi da form men hakini ki senam ki bladam. Bat mentangi ai kublai du iki contractor baro ki badan joka state Meghalaya baro ka senam thamai ka basuk ka bakamen ya ka jeng ka sam ka jongpi ba ka jongkot ka jengkhia khamtam Spa kapala pu benta banjirong nam ta ki jungi yo news na thamai khamtam mi ki kam ki jam ki jungi te ha kani ka benta ngakhat ya ki member bangin ya keren ban ngin ya pensha jumut lang apa nang ka ka jingdon ka jong kani ka asion ka jungi ba ka jingdon kani ka asion ka jungi kalong umdei tang ka tu ka ningon nei ka asion ka jungi kilai bun ki mambar ki jongi kelen bat ki banang wanrung thamai ru apa nang kani gajing khot ka jongi ka ban salong la khan ru tarek ya ka general meeting ya wer ya ki pa baro jongka Meghalaya khamtam khasi jantia bat garu ru kunju niadan bentalang ha kani ka Meghalaya Contractor Association te kumsi benta nagalang jongka ni ka association ni khot ni weru bagi ni apai khnang ha kani ka meeting ka jungi la khan riu tare ha kapor arbaje hate po Bharat Scout angai kani ka meeting ka dena mata jongi baro kibadan ha kani ka kunhun jong ka Meghalaya Contractor Association baki ki kam ki basa ki ban ni panchai ro ngin sa panchai lut ha ka bade ha ka general meeting ba kani ka poru ai tiru ai secretary jongi badan bentalang ni ben ai ka jing panchai kham sha shu shu namata kani ka program ka bangi khat bangi ka association pat nga karpat ya baro ki para kontraktor ki badai hapo jong Meghalaya ba sauba ba pinya one ba karpat ya baro ki perlok kontraktor ba akan reu tarik Januari 2008 reu bangin long te po Bharat Scout kapor arbaje janmet kena geleng jonga ngawer ngakot ya baro ki kasi jantia bat rangkaru ya ki garoro mar komision amo ki garor ki don ki kontraktor ki batre tenga khot ngawer lang ya ki baro sobha ada philap sobha ban poi khnang haka khanru tarik no paisni Januari 2008 tang dik din bakniat kublesh Saya juga di Meghalaya State Council of Contractor Supplier and Welfare Association. Jadi kasi nga bang tumay may nang form kasi nam dali no. Te ngai kublay fi kasi nam tumay mata bawan. Penggat ki kontraktor ki barang kaleng ki district tong state ki jungi. Lalu garwel sharu kasil sharu jante hills baro khat. Te nya kaleng jungi ki jungi jungi ni kasion kolong mata ban kwedi baka kya kasion jumpro kontraktor barang ka state jungi. Nomor komparatif ni kontraktor bro yang jusiam bun kijinge aku wede aku yo kam jam aku wede bat ka sokar jungi ke ba umsum pai kmat singi ya kijinge jungi ban pe ya kya kasun jungi kumta bat im judon lu ita kinu ngerap ki ban wan chmat banyarap ni aku baiki aku wede bat ka kya kasun jungi kontraktor ki me kendu nakapor skapor di dia kani kebenta ba kani asan ni kami banyakit lem ya kya kason yung paro iwi piwi kontraktor ki basiam jing e kani ka state itu ni tu kumta nakalinga jo kum sket free ru nakalinga jo ki param baru kani ka dia juga sangi bro kawai ni sim ya sinjam skmat ya begini ya skmat no nang ni skmat begini yong kita ki bi trailang iwi piwi kontraktor ni don kam gini trailang prohet kanang ba inyo kijing job nen pentelun ni kam gijam dungi nang ni smat kanang ma kata kijing tu jungi kum kita ki kontraktor ki basanya e kejak po jungi ke paman nak kesni kalong kijing job nomor tar jungi baro happening ini kijing e kejele ibun sien ni kentu kijing e dari je trailang jungi dari kijing mikmat jungi iwi piwi di basmo idon kam minyak inyo kijing job ti kumta nakala junga secretary junga ni ka action jungi akot ngawer ya bro kontraktor di barang ka state jungi
bahkan dan kejuran biting kadri tarik jong studying mentau benai akapor arbaji po barat skor ang gait santai tinggal khot bapinyawan lang semat tang pinyo susu iri pencai nyakaliang kejungi kalau kanu kanong rem bala sengi kenika asrenjungi bahkan urkom kami kenika asrenjungi lu di kaji pencai kalau kadri tarik di ngaweb khot yawe ripi sowa bin blackboard kanang benwan nama kaji pencai kami kanong bajok boleh simut kalau tak kaji kiri jopi bila tuli ngiru di halor kini ka benta kini nongrim ke ba long kue ni nongrim ke ba seng kami semat namang yang i ke jing perbon dungi ke doktoran kapor sapor mi kendu kalau kami isi kisnem kata ke jing menteri kemuntrak kalung ba isya kumta hamai kendu akinti sengkin ke yong hat kedukan syakum ni dia kena dungi kalung baik tang sepang tak kayo kam jam tang sepang kata ke jiba pelat ikibel tang siya kata kam ka kasoka kam la pia ite kam gizam hak be dei bakayo kam jam long yung long jong baro ikam taktor lu ki barit lu ki bateri kita kelas 3 kelas 2 bahadu kelas 1 do tentang imyo kam isulu jista baksokar ipulut kai kapur ke jungi ya kapisa jungi ke bastam ke jungi barenew ya ta ka kontak lesson jungi banak por sapor kam doyo ikam gizam dei habang ipek bagani sokar kam sim la pai mat singi kumta ke polongi mungkin yo kan ya kenduk par kontak dor manja perhat nak goi galak kan di kumlo mungkin yak semat banjok begini kecing ke jungi nah kini kalong ba goi kecing kili sunat lah pi kili te kumbangi nak pos yang pi ni kenduk cing lalong yo kam yo jam kuno du bentai kam mitri ni kenduk isi kecing lagi long department repair ka begini sikit engineer ni lek sikit lagi han kalau begini marway teman-teman masuk pingin kemudian BI kata kecing jenja kejungi lagi apil kita kiwi giseng lu bala julong peng kita ki berjulung tengah stik jungi lu im semayo kata kejarap mengini banyo kumta ka pelong ini benginya mi kulis mat iwi menyerap lang dia tak ada semi ini kasian lu nang ini kita poro